Manipur da NSN IM gi authorized over noted kem laite ukhul da lalhulup asina mioi ani hatpada chenaba sing phananam honari haina Chief Minister Nongthom Birena phongdokre Barak thongda ton kungamari dagi hena puba yaroi haiba athingba thamlabadi praja sing sana thangnaba polam marang kaina phangdabagi awaba mayok narpa yai haina Motor Workers Union na phongdokre amadi Oza transfer to bagi mayukta sisi higher secondary school ki mahiru singna khongjang changsin mata mahiru taruk sokle mahiru singna nung thazilak patigi police ki makai de sopan nangkre kurumjari ayas tibigi pau miyeng tabiri basing taram lokjari maru ba pau sing salona pijari India government amasung NSN IM anigi marakta tawnariba ceasefire Manipur da yauba laite loinana lalhauba asigi authorized over noted kem laite haina home gi thabak su puriba Minister Nongthom Birena ngasi chatakiba assembly gi mpham da phongdokre Congress MLA khumuksam Joykrishna halkibo wang amagi pakum oina Minister Nongthom Birena wafam asi phongdokibani MLA Joykrishna Manipur da ceasefire yaude haribasu lalhulup asigi thabak thorom sing amadi phongna kem sing hangi haibasi miyamna khangna bo wafamni hanakta ukhulda lalhulup asina mioi ani hatkiba dugi matang da government na kari thabak lokhale mara laiba miu sing phanana mo hona dribra kari gino hangki Chief Minister Nongthom Birena makatana lalhulup asigi kem oina hangbadi leite matam gi office oina ngahak sizinaramba amuk hongkibugumadi lei ukhulgi thodok adugi matang da sumoto case ama lokhale mara laiba miu sing phanana mo hona ri haki Art and Culture ki Minister L. Jayantakumara Manipur State Film and Television Institute ki documentary da PG Diploma course sahi asigi October thadagi haunana ba thorang tawre masigi damakta budget lupa crore ama makhai haple haiki khagabo kendra ke MLA Suraj Kumar makna hangki bohang amada minister na pakum asipi ki bani ngasi jataki ba assembly mi phamna ngarang finance minister na putoki ba budget estimate ki general discussion supang thoki Opposition की मार्केट की के मेघचंद्रा और सुरेश कुमार के रंजीत एंड लोकेन रूलिंग की मार्केट की मोयरांग केंद्र के MLA पी शरचंद्र सुसरुप याकी opposition की मार्केट की बजट असी हेन मियंग चंगदब सरुप याउदबा मणिपुर मियाम की याइफकदब बजट ओइदे मसी अमुहना यंगशिलहनिंगी अनोब गवर्नमेंट असुना मियाम की दमक तोगनी हाना फोंदोलिबु वाफम सिंग थबक ओना पांगथोकनबगी ममी बजट असिदा ताब उदी हाना पुखनकी Finance ki thabak puriba Deputy Chief Minister Y. Joy Kumara budget asida henwa miyang changdaba saruk sing yaurba budget ni haki House ki lusung basu oriba Chief Minister Nongthom Birena members sing na budget asida miyang gi yai phanaba senpham yaude haibasi aran bu oigani miyang gi yai pathorang singi oina tongan ba department singi senpham sing yaujarbani singi oina lauthok ki senpham sing adusu kaithok tuna leirba ngaktani government asida transparency leina chanja thumja leitaba lenga ama thamdana ba ki sab sab spirit adu budget asida mami tarabani haki dasigi mifamda tongan ba report mapan house ta thamkiba loirena tha amagi sizinagada ba vote on account su pass toki Barak thongda ton kungamari digi hena pot puba yaro haiba thingba thamlabadi praja sing sana thakna ba polam barang kaina phangdabagi awawa mayok na ba yai haina All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na phongdokre ngasi union gi office ta pangthokpa permission unabada union gi general secretary Anil Maitena makatana hakibada Barak thongda gari gi arumba yaurga ton kungamari khakta pot puba gari sing lan gidabani haina sakana order ama thoribasi gari gi arumba yaurga ton kuntha dagi na kuntha ma thoi phawba puba yana ba atuma matamda sinbiu miyamna sengsak marang kaina phangdabagi awaba mayok narabadi drivers singna steering paidabagi khongjang phawba changsilakpi yai Barak thong lan ba yadabana lambi da gari kaya ama supanduna leiri haki asuguma thodo si matungna thoktuna na ba thong asi saba matamda quality maintain tobina na ba su haki Igai ba phibam sida ekoi gi driver sing da degi transporter sing da achauba degi praja sing da warka da myam si Manipur government athu matamni yenganingi adu nataduna na sagi driver sing da achauba harassment ama pirakadaba su myam si tawragadi ekoi gi driver ne su tumina leiroi ekoi driver sing si starting pai degi khongjang ama changsilakpa yai aduna Manipur government athu matamda na sagi lanba yadriba thong si karamai tawraga semaga nasagi lambi da gari mi hamse palan bagi mohta karamai tawraga nasagi thong si semgadage haibadu ekoi mari lene department sing amadi Manipur government athu matamda sembiraga lanba yadriba thong si gari sing si lalhan bina ba athu matamda honebi Oza transfer to bagi mayukta sisi higher secondary school gi mahiru singna khongjang junction kre
पुलिस ना लक्षण टिया गैस कापद महिरोई तरुक सोले महिरोई नूंग थाजलकपदगी कमांडो के ओसी के वाईफाई यावना पुलिस की माइकैदसु असो ओपन नंख्रे महिरोई पुंगतोरपदा स्कूल की ओजा वातुना लेरिंगै ओजा निपान ट्रांसफर तौब यानिंगदे स्कूल डिपार्टमेंट लेतबा महिरोईसु लेतबा डिपार्टमेंट की ओजा पोस्टिंग थारकपसी महिरोई अंगप फावी गवर्नमेंट की खोंगथांग असि अथुब मतमदा हांदोकदबनी हाइकी Sila jam mayak na kadar ba sawa la farmasi bo kaisi le tan lobi dina oja ba ta kada sindok pa henga si tanga ba jam thaga do si kaisi u dina mai ro simbu kem khandana ka mengi thong sina satra sina kasu kemati sola kem khandana moina toring ma to ba si akhoni ya jinin thai na cham cham na akhoi lai bo oja sing ji adum na han biu ha na cham cham na protest ma sam dang khajai ha ma tam da nga iba la iba police sina akhoi da hana khu tha pa dagi khoi namda lai ba do satra ma ang gi 여우나 사자면 서너라고더기 마치 돈이 너무 깨아마 톡 अमरोमदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ओजासिंग ट्रांसफर अमदी पोस्टिंग पीरिबसी महिरुसिंग येंगलगा तोबनी अवाट पलेरि ओजासिंग पीननम होनगनि हायना एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिनीत जोशी न फोंदोखरे बाबुपुरादा लेबा एसएसए की ऑफिस ता पांगथोपा पावगी मिफम अमदा मा नमरुइना ओजा ट्रांसफर तौरिबसी मखोगी पोस्टिंग पीद्रबदी तोलोब फंगलोइदबना ओजासिंगना हायरकपदगी तोबनी मसी महिरोई मसिंग अमदी ओजागी अवाट प येंगलगा तौबनी हंदकी ट्रांसफर सिदा अनंत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल दगी ओजा तरुक ट्रांसफर तौरगा पोस्टिंग पीरिबो ओजा मसिंगना कुन्नी सिसे हायर सेकेंडरी की ओइना ओजा निपान ट्रांसफर थाखरगा नौना पोस्टिंग पीरिबसी ओजा कुंथ्रा माथोइनी इपुतोन सनागी ओइना ओजा मरी थाखरगा ओजा तरागा मरी नौना थाजनमनी टीजे हायर सेकेंडरी की ओइना ओजा तरामापन की महुता ओजा कुनगमापन पोस्टिंग पीबनी नौना लाखपो ओजा सिंगा महिरो सिंगा तोना तिनबगी खरा मतम लौबदी याय अदुबु मसी मणिपुर पुंबगी महिरो सिंगी येंगलगा तौबनी हाकी पावगी मिफम अदुदा डायरेक्टर किरण कुमार अमसुंग अतै ऑफिशियल सिंगसु सरू याकी स्टेट पुमनमकी येंगलगा असि एक्सरसाइज तौबिबनी अदु ओरसु ngasi डिस्कशन की मतुंगदा अखोगे डायरेक्टर गा डिप्टी सेक्रेटरी गा अंडर सेक्रेटरी की डिस्कशन की मतुंगदा अदुगा मखा थाबा एक्शन अखोय लॉजरनी अदुगा तौरगा अखोय यारदी ngasimak natraga hayeng soidana अखोय ओजा सिंह प्रोवाइड तौरनी असम रेजिमेंट मरी सुबह साम रेजिमेंट हबिलदार ओइबा मोरांग खुनौदगी मोरांग थेम हेराचंद्र हाटपद चेनब मियोगी मयुम मियामना मई थागे तौखरे नरांग पुलिस ना मिहाट असिद चेनै हाइदुना कारियन फाबिदगी निंगथौ तोमसा सही यांखै अपोकपा एन कुलबी फारे हब मियामना खंगरकपदगी ngasi ayuk जेसी अमदी मोरांग खुनौगी मियामना कारियन फाबिद लेबा तोमसागी युम मई थागनी हाइना लाकपदा कैबुल पुलिस अमदी मोरांग पुलिस की कामुना मतम साना थिंगहौबदगी मई थाउद्रे कारियन फाबी की मेरा पाबी लुप सिंह यावना मियाम की मिफम अमा कारियन फाबी बाजार की कम्युनिटी हॉल पांगथोखी मिफम मदुना जेसी की कन्वीनर एन लैमना म्यात असिदा चेंदरिबा लैखिद्रबा हेराचंद्र की लोइनबी इंदिरा अमदी तोमसा यावना मिय खुदिमक अकन मचराक पीनना बवारेप लौबगा लोइना मिनिस्टर दसु मेमोरेंडम अमा पिसिनबा हाना यानारे हाकी काली तैसन बमियोई सिंगसे अमुकना मणिपुर खुनाइदा लेहन बिरनु मकोइबु मियाम खंगना फारसी तौदुना मियाम ममांगदा हाटपियु हाइबा वारेप बदु लौरगा हुजिक ऑनरेबल सीएम दा जेसी अमदी मियाम ग लोइनना हाइबा मेमोरेंडम कॉपी अदु पिसन बचपा हाइना मियाम ग वारेप लौरे तोमसागी लोइनबी इनाउबिना मपुरबगी लमसा साजत होंदोकना हाइरबसु यादबदगी मसा सिंग लोइनना तोंगा मयुम अमनौना सादुना लई थौदो असिदा लेकाय मियामना लोरपा वारेप महाकसु यागनी हाइकी मादी मान तो बुकरबने मा फंगेसु ऐना तौरे ए अदुम फंगगे अदुगा असिगी मरम सिदि मा कनबदि ऐ इथिक नते मयामी बाइबे मयाम जिन हदक मणिपुर की मफम अयाम इसाव की अवाबा मायुक नखरब मतुंग नहुना लोकता खुंगमांद खुंदारीबा युम कया थुमजिनबा ngaगी फाम कया पाथोकनरिङै चरकता ngaraंगदगी हौना इथाई दाम की थोंग थिंजिनखिबदगी मियामना दाम लोकथोक पिरो हायना इरांग हौरखरे दाम असिगा नंगना लेबा इसाव की अवाबा मायुक नरिबा मियामना इसिंग खरा हंथरकले हायना लेरिङै ngasi ayuk khangौदना इमाई हेंगलकपदगी दाम की थोंग मंगा लेबगी मनुंगदा अहुम थिंगदुन लेरम थेंगनकी पिबा मदुदा हौनरुबा तौदना कुंबी थांगा मदी मयांग इम्फाल केंद्र की लोकता खुंबांद खुंदारीबा सिंग पुन हौरकतुना इरांग अदु हौरखिबनी खाथिरंगै ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर घनश्यामना दाम असि साखिबा मतमदा मणिपुर की थबक सुफम नोफम लेत्रबा लायरबा मियाम की थबक पीगनी हाकिबनी अदु दाम असि लाखिबदगी लोकता खुंबांद लौ उरुंबा लौफम कया मानखिबा पुनमक ngasi phawba compensation phangdana leiri national hydropower corporation na miyam dagi ising gi level na hena lui haina khalabani na da masi lokthok piro haki
फंगिबसि इसिंग इचाउदुरा युम लेफम लेतबदुरा फाम लेतबदुरा अखोई nga sang mayam senthok lami lehendabadura ba akoina pamise madudani akoina pendadana upai letragadi sumaina sum thambigado oita de remove to bigro NSPC gi tambiri bi thai virus remove to bigro mapam jiri chip to bigro sibjine koi pandam अमरोमदा NSPC की जूनियर इंजीनियर उतमना मियाम ग वारी सानरबा मतुंग मथक थोंग मसिंग याबा दाम की थोंग अमा अमुक हांगदोक्तुना याननब पुरखी लोनना दाम थोंग थिंगबगी इसिंग थुमजलिबा मफम सिंगसु सतुना यंगसनकी उतमना मथक थोंग मसिंग याथंग मतुंगना लोकता की इसिंग की इमाई असि नॉर्मेंदगी हंथाबना दाम की थोंग थिंगबने दुबु करिगुंबा अहुम हांगबा सिना इसाव की फिबम फगतपा ngamdrabadi मथक थोंग मसिंग तानरगा लेमहौरिबा थोंग सिंग असिसु हांगना होनगनि हाइकी. This time also, since we kept in lower level, the public had come that they wanted to drain out some water from their this house. So we are again opening one gates, and we'll see. We'll visit the area also this time. We'll see what actual ground reality I wanted to know, so that I could convey to my higher authority further. नाकलमरोमदा इथाइदाम के सतर मंगा अमा हांगदोकदबनी हाइना मोरांग केंद्र यूथ कांग्रेस अमदी यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी मोरांग न फोंदोरगली मोरांग द पांगथोप पावग मिफम अमदा कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एम सरना थोंग अहुम खक हांगदोकपना इसाव से हंथब मतम चंगनी इसाव हंथन के हारबदी सतर मंगा अमा हांगदोक मथौ ताई सतर थिंजन मद गवर्नमेंट ने यंगशिनदबसे लाइबक थीबनी हाइकी उरुमखा लेकाइदा इरिल तुरियलदगी सीना फंखिबी सौमुंग खुजावदगी पानमई कागुई सिंदुगी मिसी यानिंदब फोंदोक्तुना थोदो ओसिगे मरी लेनेना सेमखिबा जेसिना सिंदुना मियामगी वाकन मिफम अमा सौमुंग कैथेल फमख्रे नुपी हाटपलेपु मरा लेबा मियोई कैसुम संगत थमु हाइबा तोंगान तोंगान मवरु सिंग यावबा कार्ड सिंग पाकी जेसिगी मिहुत पंती गोलमैना थोदो सिगे चुम बलंग लालंजिन पुतोक पिना गवर्नमेंट दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मदुगी पाखुम तांग कुरुमदोय फावगी मनुंग फंगद्रबदी जुलाई 15 इम्फाल उखरुल लंबी थिंगबगी खोंजंग जंक्शन हाइकी तांग 15 सिदा असिगुंबा मरम साबा प्रमाण पुथोक्तुना मिहाय पसि पुथोक्तरबदी अखोय अहानबो ओइना अखोय उखरुल लंबी से थिंगबा होगनी नेशनल लेवल दा फाव अखोय मूव तौरगा हौजक सथरिबे असेंबली मिफम दै पाइपु सिंगि लाइफम सिंग कन्ननबा वारेप लौगदबनी हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोना दाबी तौरी कोनाय सिगे सक्तम ताकलिब इनात अमसुंग लाइनिंग मसक थोकना थमनबगी दमकता सिकोगी माइकेदगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना आर्ट एंड कल्चर की मिनिस्टर कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी अमदि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की सुपरिटेंडेंट दा लमदम सिगी पाइपु सिंग अरिबा खुबम सिंग मैते इनात का मरी लेने मफम सिंग अमदि लमदम सिगी मरोब मफम उमंग लाइकोन सिंगबु हिस्टोरिकल मोनुमेंट एकी मखादा तुंग कोइना ngak सेनरब लौथोक पियु अमदि मरी लेनबा थबक पैकेट पियु हाइना लाइफम की मिंग मयाम यावबा मेमोरेंडम अमा हानाना पिसन खरबनी हारी मेमोरेंडम पिसन खरबा था अनि मखाई हंजित अलबा फावबा थबक ओइना कदाई फावबा ओंथोक पाहु खरबगे पाले बेलेंगाक्सना मैते मियाम गिसु खनबियु हारी अतोप फुरुप पेननब होनबदा मैते लेखा ताननब अमदि मुथननब थबक लोमदा पुनिंग चंबिगनु अमरोमदा हाना लेजनब लाइगी ममिंगबु खांगतपता ममिंग ओथोक्तुना मरी लेनेदब इनौ नोब लाइ अमा मफम अदुमक्तदा थमजिन्दुना नमफुदा लाइ हराउसिनबा थोरकलिबा सिसु यंगसिनबा फै हारी मैते सिंगी सेंगलबा लाइफम सिंगदा तोपा लाइनिंगी लाइसंग कया साजिन्दुना लम खोबसिदलिबा सिसु मियंग चंबियु हारी पावगी मरतना ब्रेक अमता लोबनस जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोकथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल साइजी टीएमटी बार से लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी सिजनदुना स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री गुवाहाटीना पुथोकचबने मसिगी बार से अहानब सुंदोकपा प्रोडक्ट ओइबना कोलिंग जादे टेकन दे मपांगल कली अमदी अमगा फाजिन बेहेली मसी अयाम्बा अचौबा गवर्नमेंट एजेंसी सिंगना अप्रूव तौरबा मखलगी टीएमटी बार ने साइजी टीएमटी बार Best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. First Imphal Trade Show 2017 from 20th July to 10th August at Hapta Kangjebung Palace compound. Painting, debate competition and science exhibition will be held during the trade show. Forms will be available at Mela stalls organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking, please contact 897-4681-027 70857-98386.
Break matungna makataba pau pijari. Problems and the prospects of teachers education program in Manipur with special reference to implementation of NCERT regulation 2014 haibasida national seminar ama R.K. Sanatombi Devi College of Education Impal na R.K. Sanatombi Devi Research Institute of Social Sciences Impal kusan maduna college asige seminar hold pangthokre Hotupagi Thoramda Manipur University School of Social Sciences ki Dean Professor N. Lokendra, Professor B. N. Pandey amadi R.K. Sanatombi Devi Educational Institution ki Managing Committee ki Vice Chairperson T. Asate Binamaru Bimiusing Wanasar Yaki, Professor N. Lokendra na NCERT ki makada nobo syllabus kaya implement torokpa sina Manipur ki BA amadi MAS ki chhatra singda chauna kanaba piragani haki. Tata Motors ki dealers ng mipam mangarang no bidang sangay Continental Hotel na pangtop pagaloy na GST ki matang de awareness pangtokre nong M Automobile sin na pangtok from aduda company su retailer head Siddhartha Mazumdar amadi nong M Automobile gi owner and birsing na chingba miu singna PowerPoint presentation piduna anobo product amadi anobo GST thibagi kanaba amasung thidragana dealers ng mathakta government na kari torokati ki habigi matang sugai na taki Chief Minister ki relief fund ngasi tongan ban lup amadi hospital sina lupa lakh tara hen bagi senpham mateng panglakre Chief Minister Secretary ta pangthokiba asam bathorom amada Chief Minister Birenda senpham singa sikusin nakibani sisa hospital na lupa lakh home Manipur Chemist and Drugs Association na lupa lakh ani makai Indian Tourism Congress North East na lupa lakh ani Manipur Horse Riding and Polo Association na lupa lakh ama Sangai Health Care na lupa lakh ama Manipur Muslim Online Forum Wakomani Girls College na lupa lising yankay Sisunistha Niketan Impa na lupa lising kontra mating pangki Lamdom sa LP sa halu yalomi kalu habatabi da Manipur College get wakan biham sa takre Kalipak Students Association na sinuna sa tiki wakan biham aduda college adu ki mahiru sing saruyaki election sing da mitok biang sa sina pasang gidana akoi gi hak asi makoi na pasang gidana akoi chakho akoi gi sakthung makoi ra pasang gidana akoi asi mo bakoi gi makha ponduna awana ta ge dori thoi ngasi dagi haukiwa oi assembly da wa kan piu makoi na yanaga di Asianipan asida akoi gi yalomi singi reserve tabiu haina haijai Manipur da han moina DM College of Commerce ta Institute of Company Secretaries India gi center mangasi hangdokre Impal Hotel gi sangai holda Institute of Company Secretaries of India Northeast chapter Guwahati gi loina study center adu holda hangdokgi thoramadu da Additional Director University and Higher Education Government of Manipur DM College of Commerce ki Principal Dr. P.S. Ibomcha Northeastern chapter of the Institute of Company Secretaries of India ki Vice Chairman C.S. Pravin Kumar Chahaja, Institute of Company Secretaries Center Impal ki Director Dr. M. Dikharuddin Shana Singh Masaruyaki, Thorongumari Lenana, DM College of Commerce ki Principal of the Institute of Company Secretaries of India Northeast Chapter ki Vice Chairman Anina, Impal da Study Center Mahangdopagi Yanesi Emasu Sain Tongnaki. Thoromadu da Chief Guest Oina Saruyaki ba Additional Director RKS kuna Pongdoki bada nasi Handoliba Study Center asina Manipuri Hauro iba Mahiro Singh da Chauna kana ba piragani Mahiro Singh na 12 class pass hek tobaga mingsan ba yaraba Study Center asida Manipur da lairiba tongan ba school college gi principal Singh na Mahiro Singh da company secretaries course ngi matang da awareness pibiduna course asi taman biu hain apil toki Impalus Kamado na singzamay makasura kapam lekay da tibu magi tabag sa tabada piye lagi morang tiam Santa Manico ba sa hiyang kay mangarom surba miyo mapare hari mga contractor singdagi party gi phan gidamagta sel khabi gi tabag ta chenaba miyo amani hari makataba investigation gidamagta singzamay police station nakre Class 4 kakta tamlibi tayel da leiba dip and mir school gi nupi masa ama miro lakpaga mari leinana chendaram ba yaba miyo singasi phawba phaba ngamdaba pen de haina State Platform of Disabled People's Organization Manipur Press Club Pangtopa Paugim Amada Pongdokre Sarup Yakiba Organization Asigi President Yunus Khana Case Asigi Matang dalam Pihak Polis na Poksho Eki Matang da case Malokot Krapasung si Paubat Janaba Miwi Pabalatri Atu Matam da Padra Badi Makal Makaki Agi Kongjang Changchilakani Haki Paibi Bala case na Hai Mama Chingnaba Miwi Sing Pabiraga DNA test of the Ragati, Screwshadana, a Sienga, Summer Kamang, Bani Habsin, Adobo, high policy of Vidana, Namsanduna, may tell the target where you had Nashalaga, Namsalaga, Tamkidra, Habiki, the Equinagasiva Farmers Press Metal. In
Ben Corporation Transporter Distributor Petrol Pump Owner plus Indian Oil Officer Singna Swasth Bharat Saruk Amoina Numitra Mangani Lamtu Sengdopagi Pangtur Patrongi Saruk Amoina Ngasi BT Park Sengdokre Toromatu the State Level Coordinator Manipuri Ibungotona Lunan Mahayvasi Masa Masatagi Hogadabani Pondoki Manipur Bhawan ki thabak lobada yalhomi na tabamioi amata loba yaroi haina ipakna thadrok parcharol amana khangalakli cabinet decision logduna thabak tobagi matam helaba employees amata service extension togduna re-engage tawroi haina lengak na warep lokrabasu Kolkata Manipur Bhawan da AO oiduna leiriba Bijoy Krishna Chaudhuri hariba mioi silising ni tratra ki February ki tang kun gani pa na thabak ki matam loi krabasu makata na thabak tahonduna thamlai hari Kolkata ki Bhawan da JRC oramba M Kiran Chan amati hauze Kolkata ki DRC Oreba Memsa Devi Roy Anina interview tawduna Manipur ki mioi mari advertisement amata tawduna khankiba du lengak na thigatpam thoi Manipur Bhawan ki ahangba phamsing yalomi khakta khangadabani selection board ki members sing ningthina yangshin pam thoi hari Amarom da Guwahati amadi Delhi da Manipur Bhawan ki tongan ma post kar logu dorba si yalomi singda khudong saba phangana na mohona gadabani haina ifsa amadi CL ke na thadrok pacharol amana khangalakli Ona tena pada mitok miyan sasing na kudong saba pibagi thong chatharak labadi tungda lakpa thodok kudimak lengak na kok saba haibasi soidrabani ifsa amasung CL kena matam punamaki oina sigumot thodok si yangshin kigani hari Thobal police hairok police ki kambuna June amadi July thada phagalak palupa lak ama lising kulom gi oigedaba foreign lika dia amadi yungu kya mai thaduna mahan kre Thobal police ki OC Rishikesh Sharma amadi hairok ki OC Muhammad Rafina kushinar ki ba yu mai thaba aduda Thobal Excise ki DSP L Raguna yu phagana bahon abada district police na lawriba thodang adu thagoro phongdoki sangshiliba drat asida praja singna su saru yabi haki police na sung excise na kan Thobal district ta onne jeri basida yamna mateng pangbina na ba amati nisali taba district amo goina goidamo ai koina kan honor sita miyamna sojo PBU haina hajabuga lawyer na I put my car on driver Sato Pigani. Iram Damda Sazava Potok Sing Utpa Numitaraga Mangani Mega Festival Amasaya Sigi December Kungani Pandagi Nambol area the Pangto Organihari United Educated Multipurpose Sub Employees Voluntary Organization Manipuri Nambondali Office the Pangto Pagim Amada Organization Sigi Secretary Azit Kumar Hairang Kongjamna Iram Damgi Potoku Aikoina Sijin Naduna Maliam da saktak na bagi pandam da festival asi pangthokpani masida kurahibisingna puthokpa pothoksing yonjana bagi kudong saba pigani haiki CMO Impal East Kongbalai Somlekai Youth Club amadi BJP Ketrigaw Mandana Punu Sinduna Kongbalai Somlekai da ising isaw na awaba tarba singi liam da layam bagi kem ama pangthokre kem adu telekai adu gi mioi kaya amadi thangnari belekai singda leiba mioi chamarom da kanaba piki Mapamasa tungduna lakpa bit car ama maning hanmada ngarang nambul turenda tasan mada car adu da tonokpa nobabungdagi sahi ohum khara henmada ngariba sharam sangkhai ngan babu kan kiba khongapat maya likai dagi nanau mutumda ol nambulenda leiba Eastern Border Arms ki mapu akoibam ibom sana nanau gi thona lingzen bu ikai khumna ba utpo ina lupa lasing tara mateng pangkhre akoibam ibom sana phongdo kibada nanau gi thona amadi minungsi sauba mina migi mateng pangniba matau adu da pen ba pok tuna ma ki marketing angam basel gi mateng pibani haki angang adu bu singa taba car adu dagi manung dagi lokthok tuna kan kiba nanaw mutumna phongdok kibada mi amana awa tarba matamda mi amana mateng pang ba haibu siyamna tangai padi phongdoki angang do kaino manunggi ma driver gi hek nakan gi sit ki duda angang je dum ising gi da takhole lerame ma masa do pra product tare ba ado kaino ju cha lok su lei men gari jing do kaino tawba ai lo hang to kuju ngam dreba ai ichen ju kan me thong to kuju ngam dre oda kaino gi driver gi kaino dudi mingen haidarame adu dagi driver gi dagi aina kaino tawga lokthurok angang phibam do dum masa ising thakpa gi dum masima khara musallaga dum gyan ta dabi da dum lerame adu aina pura lakpa managan da phak tha dum ma ising kaino tawraga masa do gyan haiphe lai kakai bom chana sumaina ayonda kaino haidi aina tawgi thongna happy boy na sumain ai mateng pangbi je ai yam nungai aduga aina mayam da ju haijani ngodi kai gumba kaino tawga ju awana taraga ju mipung khudimang na sumaina kanthok tabi da mi amagi mateng pangna je si haiga ai sai
mafam sadana amor akai hundok lamani haiba miu ani IMC gi enforcement team na phagale hari makoi ani adu dina ma pal da leiba dayani di amadi babu thong da leiba balani haina enforcement team na khangalakli July 13 da Manipur police na phari hari morang them santi mani sai ya ke manga pok pole kitrba gopal sangjame ma khas ro khapam lekai di miu asis RPF amsung masigi lanmi sanglu PLA ga kari kuma hiram amata mari lene di haina pranasigi assistant secretary publicity bantim ke cherul amana sangdurakli Hojati mabreng matang amukan luminis Ladies Fitness World Keshampat Junction TD Main Road Ihan hanbo oina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni Fitness center asida aerobics zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari Adom na adom ki convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiu Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokpa institute ni Ngasidi suara hajunge tule loi tule kari no tu ti cha musi kari yau sa sidi yo china ni he Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohut Yangna Sinbayandre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean, and healthy water. Introducing Green Can Industries Wahangbam Lekai. We are the direct importer, supplier and manufacturer of all commercial kitchen equipment in Northeast region. Our top selling products are softy ice cream machine, baking oven, deep fryer, popcorn machine. Kindly visit our office. Contact number 0385 244 3011. Break matungna makata pa pau pizari. Surajapur district ki Tipaimuk road ki Bungwal da area da lambi phattabadagi sathok chasin da chauna khudong sadaba mayok nare lambi gi saruk ase BR ona paibani drain yaugdabadagi lambi namthakiba yauna asoba komjau kya laibadagi school sathok chasin toriba mahiru singna chauna khudong thiningai mayok nare New Labka West ki MDC Lian Guitiana Pongdoropada lambi matik ase samjan binanaba BR oda kya haizare dubu nasi phawba samjan dana lairi Hiramasida Marilena Authority na BR ogi mathakta mayang sanghaningi haki New Era Environmental Development and Society amasung Manipur Alliance for Child Rights na sinduna child trafficking amasung child sexual assault ki matang da khanan ba mipamama Palel Police Station da pangthokre Child Rights and you gi matianga loina na pangthoki ba thorom aduda Manipur Alliance ki convener Montu Hantem Palel Police ki OC NJ Anthony Commando Police Palel Police Poski OC KSS Prakasna resource person oiki Tongan Malerik Mari Manipur gining tawla shema sana zawban ngasi sana konong na pongkre Advocate M Ibohol na iba the forlorn Cabo Valley Constitutional and the Legal History of Nagaland Human Rights in India amasung M citizen gapun na iminaba UPSC exam gi essay book amani Tormodo da Manipur Human Rights Commission gi member orambay Anjinong Yaina Aikoina aikogi puari khangjin daba yade puari yu oiba amadi state ke kana gadaba lairik iriba sing government pukning thogat piba matam oire haki ning thawla shemba sana zawbuna phongli balairik singa sinanga sigi mirol da sawra kana ba piragani Manipur gi oiriba amadi thangna balebak singi hiram kaya yawba lairik singa si Manipur gi puari gi sobul langare ema oirgani haki dida pan kiba sigumba ikoigi ningthaw sigi matam dagi hauraga Lairamba ekoigi leibaki ekoigi ngamkhai sing ekoigi boundary sing masida lairik sida yam phajana ekoigi takpi with madugi mari lainaba ekoigi map sing aduga mari lainaba document sing mayam am support toraga masima yamna mayek sengna thambikre Naurem Bihari College Khundrak Pamgi Oza Singna Makhogi Tongan Badabi Kya Takshiladuna College Asigi campus ta wakat mifam satakre College asigi principal governing body ki secretary amadi head of department resign to hana dabi tori Oza amana
College asigi governing body mathau phajana pangthokna leiribasi mari lenabasina yangsinbiu ojasingna hayengdagi casual leave lobigi khongjang changsilagani hari khala koi class tawjabneba adubu akoi hayengdagi de koi mas casual leave lawraga ni haibagi asetpa phire angkhakte koi ojasing longna jare Sahitya Academy amasung S Tombi RK Tombishna Charitable Trust na sinduna Pandit Oinam Bhogeshwargi punsi maramda nainaba thorom ama Manipur Press Club ta pangthokre thorom aduda Trust asigi chairperson Mani Lema Manipur Language Advisory Board ke convener S Bihari Susharu Yaki KSNA yelhomi kanana basang sidaliba khongjang gi saruk ama oina Thobal Okram wang matabada leiba Transir Abiram Higher Secondary gi Mahiru Singh ngasi khongjang junction kre Mahiru Singh na National Highway amadi Thobal College lambi da thoktuna Yelomi Singh da Constitution gi ngalo piu politics amadi mikhal gi damok mito pusilak pato mitop na bot lepa yadana na balo semu haina dawi toki khongjang junction ki bi Mahiru amana Yelomi kanana ba KS na sangsilak liba khongjang kuding makta Mahiru Singh na sawat kani haki Case in the Sanjay Liba Kongtang is that a quite such a singer, fully support of Bagalon and Matung the Sutokini, Aduga Mahero Simbu can never get a Makta, a quite Nasi Law Sing Seminaba, a quite Hazari. Community Health Center Amada Dr. Taramat Hudikita Legada CAC Yaripokta Supnagi Dr. Anikak Labana Pung Kungamari Chupna Emergency Service Lady Basi Thingzilagani Haina Hospital Management Society Gingasi Pumpkin Pumna Lep Lehari. Mari Renabo Authority da Mangjong na Dr. Tharak na Mahajarabasu posting the lady Dr. Aniasagi Mataw Yang Mangam Dabadagi Emergency Service Dr. Masing Suna Tharak Tripawa Tinganabawari Asi Lokibani Handak Dr. Homeland Badagi Ama Transport Tokibadagi Ani Katang Lehuguni Hari Medical Officer Bisnupurgi Miyang Makada Ward Development Committee Ward number 10 Amadi Community Health Center Nambolga Punna Nasiliam the Lion Bagi Kem Amanabol Sabalikai the Labor Community Hall of Pangtokre Miu Samagi Matak Lion Councillor Ais Somorendrona is on a solid mapum sing that Toan Malena Kaya Sandropa Yabagi Akiba Labadagi Madudigi Akok Nanaba pre medical care Masipang Topani Haki Pradhan Mantri Uzwala Scheme Gimakada BPL Family Mungi Muse in the Saktong Gas Connection Lem the Pikre Nasi Mayako be the Laiba Grand Pansai Asigi Pradhan Atokpam Bishosit Yum the Pangtoki Batorum Aduda Pansai Asigi Oina Ahan with beneficiary Homda Kudong Sabas in the Piki Pradhan Bishosin of Pungtoki Nasilium the gas connection Piribasi Kansi Indian Gatanarga Pangtokani Makatana KK Gas Gatanarga Henba Tasing of Kudong Saba Pangbayarva musing the gas connection Pibagi Tabak Lokat Kigini Hana Pungtoki Tabal Police Station Sinduna Community Polusingi Matang da Miam Gawari Watai Sanabgi Thorom Ama Royal Academy Tobal the Pangtokre Toromadu the Rural Health Mission Tobalgi Project Director Ses Basanta Royal Academy Secretary El Surendra Tobalgi Osi B. Risikesu Saruyaki Japanese encephalitis Narak Padagi Hosuk Pauda Anaba Singidamanta Lokopam Topatavok Sing Local Libra Haina Desam Nangasi Yangshin Kre Zanim Stalena Sinanabami Home Lady Desam Nangasi Yang Shilubata Institute Asigi ICU Pibum Southern Leramba Tingnaki Nong Yubadagi Bright Amana Ishing Yaramba Tingnaki Head Department Gimaketi Hidalang Tak Amadi Ate Mating Palambalate Atumatam the Hiram as the government Aming Sambu Hari Manipur Added School Chatruk Maria C. Lising Samapan Maripugi October Tang Amadagi Grand Pidona Sanglava Matamasi Mahiru Sungutapi Tabibigi Lamda Sobotodang Lodura Lakli Haina All Manipur Government Added School Employees Coordinating Committee Kangalakli Lising Samapan Maripugi October Tang Amadagi Holduna Matam Nisaka Piba Revised Pay Added School Employees in the Pidona Laga 6 Pay Ngasidi Nasi Pauda Sakana Added School Employees in the Pidana Tamli Hari July Contramatu Pawgi Manunda 6 Pay Tolo Pitok Pidava Tarabadi Kongjang Junction and Sam Sari Hari Ozumakatana Sanabagi Paulo Bish Bagi Pau Pizari District Sports Association Kakshin Sinduna Association Asigi Ground Tim Nipana Saru Yaduna Taratruk Suba KS Lehau Devi Memorial Support Division Football League Haukre Thomas the All Manipur Football Association President F. Sana Tomba Amadi District Sports Association President Mangol Zhao Susaru Yaki
ahobunumi ki sana ki ba match ta YP Osorana YD Osorabu goal ani shinoda maiti ba pikre Desam Impal East Council gi miyang makada Sombong Unit Council sinduna ahanba inter school football tournament Sombong High School ground hokre ngasi sana ki ba ahanba match ta lamlai high school na Emmanuel English School bu goal mari amada thoikre District Youth Affairs and Sports Office Thawal amadi Kaching sinduna district level inter school gi tongan masana singi trial kam selection mathang thagi August ki taruk tagi district sports complex Kodompokpi ground wajing na pangthok lagani hari Saru yagadaba singna office asidagi form lawraga mathang thagi August ani phawgi manungda pisan gadabani masana singa dudi sai trani thoi makhagi nupa masa amadi nupi masa gi weightlifting fencing taekwondo amadi boxing ni Impal West District Football Association sinduna SKYC awang sekmai desa teri batarani pansuba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ngasi sana ki ba hano match ta NCC khongam pat YDO haino khonembi bu goal amasunoda amadi Anisuba match ta SKYC awang sekmai na YWC malum bu goal ani amada maiti ba pikre hozik makata na sana bagi pau boya ning thousam dagi lobisi PYA kairang mai paklabasu match conduct tokiba assistant referee tuda phajataba wahi wata sinaba yauna yellow card marigi fine oina lupa sanipal sililang ni basingna thian khre Impal East District Football Association sinduna mamang thagi tang kuntra dagi tim taramatoina saru yaduna sathariba Maharaj Kumar Gharnendajit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi Khetrigau gi aba ground da sanakiba match ta PYA kairang na 11 Star Sporting Union akampatpu goal ama sinoda maiti bapiki PYA kairang gi mai pakibagi goal adu Shoaib Khan na match ki kuntha taruk suba minita sankibani match asida PYA kairang gi Lunhau Thang Kipjen Soel Saha Shoaib Khan amadi Bharita match conduct tokipa center referee na yellow card utki Sathariba League asigi hayi nungtilpung amatabada ahanba match oina YOSC Khurai Konsam lekai amadi Rau Lairing bam lekai ga sanagani ani suba match nungtilpung ahum tabada upa kyangwai amadi sak yumnam khunau ga sanagani District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da tha sigi tang kundagi team tarahumdoina group ani thongna khaidokna chathariba Marisuba Ice Pisak Memorial First Division Football League ki ngachi sanakhiba match ta UK CCL oinamna LFC ngaikhong khunokbu goal ani sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba UK CCL oinamgi goal ani du Tom amadi nongthongan bana match ki kunmatoi suba amadi humfu matoi suba minita sankibani Sathariba League asigi hayeng nungtilpung amata bada Krisa Bisnupur amadi BFA nasauga sanagani Amaromda Association asina sinduna ground asida thasi kitang tara taruktage team tare na saru yaduna chathariba ahanba L Itomcha Memorial Super Division Football League ngasi sanakhiba matcha GMC Phubala amadi FC Moirang goal ani ani sanaduna draw satkre GMC Fubalagi goal ani du Zinko amadi Michael na match ki kuntare suba amadi kuntra manga suba minita sanki FC Moirangi goal ani aduna Bunglen amadi Rajkumar na match ki kunipal suba amadi humputra mari suba minita sankibani match asidasu GMFC Fubalagi sanaroi Rohit Kumar Nanau Rajesh Ajay amadi FC Moirangi Rajkumar da match conduct tokiba referee na yellow card utki League asigi hay nungtilpung ahum dabada lasal laimapopom amadi CYC Sinikolga sanagani Wangoi Kendra Kangkut Team B na Wangoi Kendra Kangkut Team Sibu maitiba piduna Taruk Suba L Kuber Singh Memorial Kendra Wise Likam Knockout Open Kang Tournament ki semi-final sangkre Manipur da kang masana hena phagalhana bagi pandamda Manipur kang association gi miyang makhada lining thok sana mahi kang association wangoi na sinduna wangoi longjam lekai community hall da kangkut tarom doina group mari thongna khairukuna chathariba tournament asigi ngasi sanakhiba ahanba quarter final match da wangoi kendra kangkut team B na wangoi kendra kangkut team Sibu panjil taratru nipal kaptuna maithiba piduna semi final sangkhibani hayeng kangchang asida anisuba quarter final match oina nambol kendra kangkut amadi khundrakpam kendra Kangkut ka sanagani Hausu makata nang sino magi wakiba inga sama di nungzunu sagi Paulo bis ngasi gi wakiba inga sagi Paula ICAR lampel patagi pirpa paugi matung inna ngasi gi khwadigi sakiba Celsius degree kuntra dasmik ama khwadigi ingba Celsius degree kulumdoi dasmik ahum
nungsit yaw ising manil gisang ayuk da sa da marputra mga nungtil da sa da humputra tro oike ngasigi nong suki bagisang mapol dasmik suino millimeter ni Sila pun temu dua paus yang bukan pijari. Manipur da NSC na IM gi authorized oiba noted camp laite ukul da lalulup asina mi ani hat pita chena basing phana na hodari haina. Si minister nong thom biriana phongdokre. Barak thong da ton kun gamari dagi hena pot pubi yaro haiba thingma thamlabadi praja singh sa na thana bapola marang kaina phangdabagi awapa mayuk na bayai haina motor workers union na phongdokre. Amadi Oza transport to bagi mayok ta sisi higher secondary school ki mahirus kena khongjang junction bada mahiroi taruk sok le mahirus sing na nung thazal bagi police ki maki de so open nang krai ais de bini pizba paw matang solution jare ming time bari basing am kana khum jare